Molim vas da zajedno pogledamo petominutni odlomak iz filma Heroj sa Košare. Košare. Bitka o kojoj se mnogo ćutalo i mnogo govorilo. Bitka za Košare trajala je zvanično od 9. aprila do 14. juna 1999. godine. Sa jedne strane bila je Vojska Jugoslavije, a sa druge teroristi iz Oslobodilačke vojske Kosova, strani plaćenici, zatim regularna vojska Albanije i 19 zemalja članica NATO-a, u vazduhu, ali i na kopnu. Cilj napadača bio je da se preko rejona Karaule Košare prodre u dubinu Metohijske kotline i da počne otvorena borba na velikom frontu. Međutim, za mnoge ljude sve je počelo mnogo ranije. Bitka na Košare, o kojoj se mnogo pričalo i govorilo, govorit će se verovatno i kasnije i drugih dana, ne samo danas, nije počela 1999. godine. Ona je počela i 1998. godine, i to negde u martu mesecu, kada su Šiptari počeli masovnije da unose oružje sa teritorije Republike Albanije na teritoriji Kosova. Kada su između ostalog počeli i dosta prepada na snage policije i na snage vojske u dubini naše teritorije. Prepada u smislu zaseda i raznih drugih razbojništva šiptarskih koji su činili prema nama. Ne mogu da zaboravim tu 1998. godinu zato što su moji vojnici, i njima odajem veliko priznanje, i najveće priznanje odajem njima, zato što su učinili velike napore u sprečavanju unošenja oružja na našoj teritoriji. Bitka za Košare počela je pre zvaničnog početka i za sada zastavnika u Vojsci Srbije, a tada vodnika Dejana Agočevića, inače komandira Karaule Košare. Očekali smo napad sa svih strana u svakom trenutku. Šalo se na Karauli da u slobodno vreme na letniku tu sedi vojska, da dođu do granične linije sa Albanijom, da ispale rafale i da pobegnu. 1999. već smo imali liniju razgraničenja, dali smo gde su oni, gde smo mi, pa je u nekom smislu bilo lakše. Mada je sila kudrla, znate vi sami kako je bilo, daleko od toga da je bilo lako. Ali u tom nekom smislu, možda vojničkom, ali na našem nivou taktičkom je bilo možda teža 1998. i 1999. Snage OVK drugog dana napada zauzele su Karaule Košare, koja je bila okružena brdima i nepovoljna za odbranu. Napravljena je u vreme JNA kao za vojsku luksuzan objekat koji se odlično vidi iz Albanije, kako bi Albancima demonstrirao jugoslovenski standard. Međutim, snage OVK dalje nisu mogle. OVK je do tada napadala vojsku iz zaseda, a onda je morala da stupi u borbu na frontu, za što su jugoslovenske snage bile odlično uvežbane. Nešto više od 1000 pripadnika Vojske Jugoslavije odolevalo je napadima od oko 5 do 6 hiljada terorista. Svi oficiri i podoficiri koji su se borili na Košarama smatraju da najveće priznanje treba odati vojnicima na redovnom odsluženju vojnog roka, prosečne starosti od 19 ili 20 godina, jer su oni podneli najveću žrtvu. U sastavu pojačanja koje je prvih dana došlo na Košare bio je i Boban Ostojić, tada komandir pešadijskog voda. Mogu vam reći da je njihova linija i naša linija, gde sam i ja bio, bilo je udaljeno od 50 do 100 metara, znači od 50 do 100 metara, gde su oni imali utvrđene bunkere sa starim balvanima i stare bukve koje su bile posečene tada. Oni su bili utvrđeni gde su bili i nad većim visovima nego što smo mi bili. Moral tada u vojsci kod vojnika je bio na visokom nivou. Nijedan vojnik nije pomišljao da svi su bili ko jedan. Većina, nažalost, većina tih ljudi je zaboravljena. Danas imate ratne vojne invalide koji su baš stradali na tom području, koji su zaboravljeni od strane države, kojima se ne posvećuje dovoljna pažnja. Pa i ti srpski borci koji su imali sreće da ne nastradaju, apelujemo na ljude da im se pomogne, da se priča bar s njima, jer su dosta
psihički ugroženi. U bici za Košare, Vojska Jugoslavije je imala delove 125. motorizovane brigade, 53. granični bataljon, vojnu policiju iz Beogradskog i Kragujevačkog korpusa, delove 63. padobranske i 72. specijalne brigade, kao i dobrovoljce iz zemlje i inostranstva. Komandant svih jedinica na Košarama bio je potpukovnik Ljubinko Đurković, a njegovi neposredno pretpostavljeni pukovnik Dragan Živanović i general major Vladimir Lazarević. Poginulo je 108 pripadnika vojske i dobrovoljaca. U ovoj bici nije bilo kršenja pravila i običaja ratovanja. Bitka za Košare je zvanično završena 14. juna 1999. godine, kada se Vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama KFOR-a povukla sa Košara. Povlačenje je, za razliku od drugih delova Kosova, proteklo bez ikakvih incidenata, a neprijatelji su jedni druge mirno posmatrali. Molim vas da minutom ćutanja odamo počast stradalim herojima Košara. Slava im! Kao uvodničar u današnju tribinu obratit će nam se profesor dr. Duško Tomić, redovni profesor Fakulteta za inženjerski menadžment i šef katedre za bezbednost, kao i korecenzent knjige Krv i pepeo Kosova i Metohije Nebojše Pavkovića, kako bi nam dodatno pojasnio pozadinu i moguće scenarije razvoja bitke za Košare. Gospodine pukovniče, dame i gospodo. O Košarama ne možete bez emocija da govorite. No, moramo da se usredsredimo na ono što je prethodilo Košarama u geopolitičkoj stvarnosti, koja je bila i onda, na neki način i danas. Snage mora, takozvane atlantske snage, uvek imaju svoj zadati cilj da vladaju srcem sveta, odnosno takozvanim Heartlandom. Taj deo Heartlanda nalazi se na prostoru od Urala do Sibira. U takvoj intenciji, kako su imali, zemlja Rimlanda, kakva je bila, ili takozvana kotvena zemlja, kakva je bila tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, a danas Srbija, je na određen način trebala da bude opitni poligon za nastupanje prema Heartlandu i za uzimanje takozvane strategijske obodne osnove prilikom nastupanja prema zemljama Heartlanda. U manjoj ili većoj meri sve što se dešavalo tada na određen način imati i danas određenu vrstu takvih implikacija. Geopolitička anakonda, kako je nazivaju, neće se smiriti ni jednog jedinog trenutka dok ne ovlada svojim strateškim ciljem. Između ostalog, to imate i u iskazima tadašnjih američkih rukovodioca poput Madeleine Albright, koja je rekla nema pravo samo Rusija, odnosno Sovjetski savez tada, ali odnosno Rusija, da eksploatiše naftu i gas sa Sibira. To treba da podeli energetsko dobro i sa ostalima. U konstelaciji takvih odnosa i snaga desilo se ono što se desilo. Strategijom posrednog nastupanja direktno je izvršen, između ostalog, napad 24. marta na područje Savezne Republike Jugoslavije, a tome su prethodile brojne aktivnosti koje su preduzimali pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, kako su samo sebe nazivali, zajedno sa logističkom podrškom koju su dobijali od strane NATO-a, prvenstveno od pripadnika Centralne obaveštajne agencije, zatim MI6-a
i drugih obaveštenih službi koje su u službi NATO pakta. Ovo o čemu govorimo danas je herojska epopeja koju je imala srpska vojska, i to tako treba reći, odnosno vojska tadašnje Jugoslavije, koja je imala protiv brojnog neprijatelja. Da bi sproveli određene aktivnosti svojom takozvanom mimikrijom, želeli su na određen način da gomilaju snage na makedonskoj granici, misleći da će se izvršiti napad preko Čaničke klisure na određen način prema takozvanom srcu Kosmeta, a sa druge strane, ono što je prozrela vrhovna komanda i prvenstveno ovi ljudi koji su ovde pored vas, bilo je taj vrlo indikativan moment da smo znali da će iz pravca Paštrika i iz pravca Košara krenuti ka slabljenju, odnosno zauzimanju saobraćajnice na relaciji Prizren-Peć i samim tim ovladati najvažnijom saobraćajnicom u tom delu Metohije. NATO snage su raspolagale sa 5100 pripadnika stacioniranih u takozvanoj grupi Jastreb, koje su bile opremljene avionima Thunderbolt ili popularni kao A-10 ili uništavač tenkova, zatim helikopterima tipa Apache i transportnim helikopterima Black Hawk. Ono što su imali kao svoju takozvanu strategijsku prethodnicu bili su pripadnici takozvane Atlantske brigade OVK, američki državljani kosovskog porekla koji su između ostalog zajedno sa ostalim pripadnicima trebali da se povežu sa grupom, to im je bio temeljni zadatak, sa grupom Dukadžini koja je delovala u reonu reke Jablanice, danas je to širi reon Dečana. Ovladanjem tih dveju grupa je trebalo na određen način da se zauzme ono što je veliki neprijatelj srpskog naroda Wesley Clark rekao: mi smo morali sa UČK da ovladamo i da pokušamo da ovladamo određenim strategijskim tačkama da ne bi platili to krvlju američkih marinaca. Naravno, zemlja koja ima takve heroje kakvi su ljudi koji su ovde prisutni i koji su pali, njih 108 koje je palo za život, je odsudnom odbranom, o čemu će vam verovatno najtemeljnije objasniti komandant 53. graničnog bataljona pukovnik Milovanović. Znači, odsudnom odbranom su zaustavili prodor ne samo OVK, nego jedinica takozvane druge divizije albanske vojske i, kao što sam već rekao, operativne grupe Jastreb, čiji je bio zadatak da upravo ovo urade. Znate, ne samo što su ti momci ovde prisutni bili heroji, sa nekima sam o njih i delio bolničku sobu, poput pukovnika Žunića i pukovnika Kovačevića. Jedan je bio zamenik komandanta protiterorističkog bataljona, drugi je bio načelnik štaba 63. brigade. Jesu sprovela deca poput vas mladih ovde koje vidim. Deca, njih 50 koji su dali nesebično život za ovu našu zemlju. Naravno da mi to ne smemo da zaboravimo i da ne smemo nikako da podlegnemo da bilo ko i bilo kada i na bilo koji način nas natera da mi potisnemo u zaborav ono što je deo naše istorije. Kad god smo potiskivali u zaborav određene stvari, to nam se uvek obijelo o glavu. Budite sigurni o to. Ono što želim na kraju da kažem jeste da se treba podići spomenik ljudima koji su branili Košare,
treba i potići inicijativa da svih 108 heroja sa Košara budu kanonizovani u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao junaci sa Košara. I ne samo to, nego su to momci koji su nam, između ostalog, pokazali zajedno sa svojim starešinama kako se voli svoja domovina, a to je ono što smo svi pomalo na određen način zaboravili. Bez ljubavi prema domovini, bez ljubavi prema bližnjem svom, ni jedna bezbednost neće biti uspešna, pa između ostalog ni bezbednost srpskog naroda. Hvala. Ja sam stari vojnik Soluna Zlatko, pripadnik 5. bataljona vojne policije, nekadašnji pripadnik 125. motorizovane brigade i služio sam u 24. bataljonu specijalna dejstva koji je nekad bio u Kragujevcu. Jednogodišnje školovanje sam završio u Kragujevcu, smer artiljerija. Prvo mesto službovanja mi je bila Kosovska Mitrovica, avgust mesec 1998. Odmah po pristizanju u 125. motorizovanoj brigadi bio sam priključen koji ostali moji klasići u borbena dejstva. Do angažovanja u reonu Karaule Košare mogu da kažem da smo ispekli dobar zanat u tim borbenim dejstvima od Čičević, Starog trga, Bajgore i mogu da pohvalim naše komandire koji su bili sa nama, Kuzmu i Peru. Da nije bilo njih, dosta nas ne bi se ni vratilo sa Košara. Poznati smo bili po tome da smo jedinica koja je imala najmanji utrošak municije, nikad nismo pucali u prazno, tako da dođemo do tog dela Košare. Prvo angažovanje nam je bilo 11. aprila, znači u jutarnjim časovima smo krenuli da izađemo na kotu 601, bili smo prva jedinica koja je izašla gore. Zadatak nam je bio da posednemo liniju odbrane i izvučemo poginula tela naših vojnika i starešina. Tu na tom 601 našli smo jedno telo našeg vojnika, to telo izvuko Stanišić, vodnik sa 3 vojnika. 3 dana smo ostali tu, zamenila se posle četa vojne policije i 125. motorizovane brigade. Bili smo angažovani na još par pravaca, a najveće angažovanje i najveći teret koji smo podeli bilo je održavanje linije, to je odbrana linije u rejonu Rase-Košares. Taj položaj smo branili kao mešovita četa. Prvi koji je izašao na taj položaj bio poručnik Perović. On je čovjek bio posle ranjen, zamenio ga je vodnik Stanišić, pa ja, i tako smo se menjali neizmečno. Normalno naša vojska, rezerva, isto tako. Teren, potok, šuma, preorana, pre toga, pre nego što sam ja došao, poklopio taj potez avijacija. Da možda zamislite šume, 3-4 hektara, nema bukve od metar, jednostavno prepolovljene, ali opet ono što se kaže, dobar rad vojske, starešina, naših da su na vreme uradili inženjerijsko uređenje, dobre bunkere, tako da ni avijacija nije mogla to da razbije. Evo, neki se smeškaju. Dobri momci, svaka čast. Klimak, kako da kažem, česta magla, česti napadi po magli, što artiljerija iz Albanije, što pešadijski su pokušavali da probiju, česti napadi noću i pokušavali su da nam razbiju minsko polje koje je bilo ispred nas. Tako i po toj magli bio je jedan napad u kome je ranjen moj vojnik Vukašinović, Kojić, Stanković, Čolović. Njih smo, ono što se kaže, izvukli, srećom ostali su svi živi. Mogu da se pohvalim da smo kao jedinica jedini koji smo imali ranjene, ali nismo imali poginule. Opet kažem, dugujemo najviše svojim oficirima koji su nas tome naučili. Sve ovo kad pogledam na kraju, službovao sam u odličnu jedinicu i opet bi se tamo vratio da službujem. Imali smo odličnog komandanta generala Živanovića,
koji nas naučio da se družimo sa svojom vojskom i da danas se srećemo, malo kod mene, malo kod njih, malo u Kruševcu. Evo, ove godine opet se skupljamo. Ne znam šta drugo da kažem, najbolje jedinice koje sam radio. Toliko. Dame i gospodo, obratit će nam se Vojislav Vukašinović, učesnik borbi na Košarama. Poštovani predstavnici Vojske Srbije, poštovani predstavnici policije, poštovani predstavnici ministarstva, poštovani predstavnici svih udruženja ratnih vojnih invalida, porodice poginulih i srpskih ratnika. Pomaže Bog. Gospodin Dušan Tomić, koga ja u ovom trenutku odlično razumem, zbog emocija koje su malo pre znači, koje se i meni zadešavaju, jer pričati o karauli, a da vas slušaju ovde prisutni srpski obilići, borci koji su direktni učesnici bitke na karauli Košare, potporučnik Vojislav Perović, molim vas da ga pozdravite s jednim velikim aplauzom, koji je sigurno u mnogome doprineo da ovo što je rekao Zlatko Solunac, nijedan borac iz odreda Džokera ne nastrada. Da se svi vrate kući. Naravno, mi koji smo ranjeni ostavili smo delove svoga tela tamo gde je to i trebalo. Jer mi smo se borili za čast i slobodu otadžbine. Položili zakletvu da do zadnje kapi krvi i do smrti branimo prvu borbenu liniju. Ne dozvolimo teroristima da uđu na prostore Kosova i Metohije, a kao što sam već i ranije pričao, mi sigurno mislimo da smo tada branili i celu Srbiju. Ono što me raduje, to je da sam juče dobio jedan pismeni rad iz osnovne škole Đura Jakšić u Konarevu, mesto pored Kraljeva, gde 6-godišnje dete piše pismeni iz srpskog, a naslov je Moj heroj i idol. Dete koje je napisalo pismeni rad o meni i mojim drugovima, pripadnicima odreda Džokera 125. herojske motorizovane brigade. To mi u mnogome pomaže da suzbijem ovu tremu koju imam, jer, kažem vam opet, tu su i vojnici koji su bili s nama. Tu je Spale, tu je Goran, tu je Dejan. Tu su svi momci koji su... Verujem da i njihova deca, kao i moj 9-godišnji sin Luka, koga u školi pitaju šta je tvoj otac, čime se bavi, on jednostavno odgovori da je njegov otac heroj. Objašnjavati, ovde će me samo, stvarno, bez da se neko uvredi na mene, ali razumeće me pukovnik Vidoje Kovačević, razumeće me njegovi vojnici, starešine, podoficiri, oficiri koji su bili gore.
i svi ostali učesnici bitke na Košarama. Ali vama, draga omladino, ne mogu rečima objasniti kakva je to vojska bila. Ono na što smo mi i dalje ponosni je kada gledamo vas, omladinu, kada gledamo decu, srećni smo jer možemo bar da mislimo da smo jednim delom zaslužni što su se ta deca danas rodila i što smo im omogućili da postoje. Ja vam ne bih pričao o bitkama. Ono što znam i što tvrdim odgovorno, da je odred Džokera bio Gvozdena pesnica, živa pesnica, koja je probivala sve barijere i pravila prolaz za ostale snage herojske 125. motorizovane brigade, čiji je komandant bio možda i najveći heroj među nama, general Dragan Živanović. Ono na što smo mi vojnici ponosni je to da smo uspeli da odbranimo i naše majke, i naše sestre, i našu majku Srbiju. Živela Srbija! Dalje sa pitanjima, neko iz udruženja Borac, izvolite. Dobar dan, poštovanje, ja sam Dušan Jekuć, Vaskovski način, velika mi je čast da pozdravim naših heroja sa Košara, da pozdravim sve prisutne i da postavim jedno pitanje gospodinu generalu Živkoviću, gospodinu generalu. Ne da bilo da se ponovno nešto desi, da se trebamo osveti. Naravno da ste spremni, da se ponovno aktivirate, da stanete tamo gdje ste završili odlog i povod na Košara. Hvala. Vi očigledno meni nešto slušate, ja sam pukovnik, a očigledno ne usmeravate na to. Zato, mada sam ja taj odgovor već da nekada dao, ali ću ga ponoviti sa zadovoljstvom. I normalno, time ću obezbediti sebi čin generala. Šalim se. Da, ja ću možda pre nego što zvonim to pitanje reći da stvarno svi smo suočeni vidno i više nego jasno. I analitičari to pričaju i mi vidimo, nismo slepi, da bezbednostni rizici koji nas okružuju u neposrednom okruženju, a da ne govorim i malo dalje, očigledno nam spremaju neke moguće bezbednostne izazove na koje moramo odgovoriti. Ajde ja što sam spreman, to je razumljivo. Školovan sam, oficir sam, to mi je životno, detinjsko opredeljenje i tako dalje, i profesionalac, ono što bi se reklo, od prvog dana u vojsci, nego takve razgovore sam ja čuo od mojih boraca, saboraca, između ostalog, evo i ovdje Boje i neki drugi koji su još teži, mada od njega teže nije moglo zgurati, 3 meseca u komi, godinu dana slijed, posle ranjavanja i sada, ono što da skratim malo, svi do jedan ko je branio Košare, a ja ne mogu izostati, je spreman da za ovu otadžbinu Srbiju, ama baš sad, da ne preteram, ako je Srbiji baš stalo da proveri to i da nas izazove i na taj izazov svi borci pristali da pokažu da su spremni za to. Ali ne daj Bože, ako Srbija bude ugrožena, svi koji